Hai menaze hegima I yawang riamezai hai menaze Zeme man sageklum namai kapai ke hzi krew tingkum tana zen kaje ka chumba mai hegi kdei rein sa Zeme kogene paulia ga radle South India Kerala State Group Suite Chief Minister Pinarayi Vijayanan Znai kapai ke hzi skui sumai ga Kerala State Ji halei rahang Kerala acheuze kuta diza Kerelam acheuze kudai rahang ge samria ria keu gai zaina rau keu gai lubze assembly ge pechangai dele zaka chulei zai Kerala State Group government ge suite mera menedu constitution ge zane Kerala State Group official record dram ge du Kerala acheuze rau ta diza rau hale gai derang Kerelam acheuze rau gai rahang ge du ki ze demand tele ze du ka chulei zane Kerala State Group Congress zai UDF menedu ai Kerala State government ne Kerala State ji hale rahang ge kam keu gai blam ge hazo gai dele ze ka chudele za Kerala State government ne ai Kerala State ji hale rahang ge samria ge kam keu gai ni be chai suize te hale mag rahang ge ne du zane Kerala State Group Chief Minister ne assembly ge du sa za ai Kerala State government ne Kerala State ji hale rahang ge kam keu gai blam ge Indiaram go central government ne close ning ting ge ga rahang ge rangai dele ze du ka chulei zane Kerala State Group Chief Minister ne sa za Indiaram go central government ne ai Kerala State ji hale rahang ge kam keu gai be hazo gai be na Kerala State ji je English banai Malayalam ko haibe Kerelam acheuze rau keu gai gudle ze ka chulei Zain Assam Dima Hasao district Haflonge private hospital bamber heuki Holy Spirit hospital lamgene wangdarabak paike zikre zimnge tingkom chama jang kaije kchum India ma gogdei pepen chibmai India ma freedom ngobamai Independence Day mai design Holy Spirit hospital Haflonge tingcho anchet kreuziket gene hegi anchet knaria kachangbe free medical camp bamdai gulei zaka chedlei organized to gaima Holy Spirit hospital Haflonge ne zaichige free medical checkup Reheun tane te rohange dunang pumge kanrabe bamjane pegulei zaka chudlei za Haflong Holy Spirit Hospital reheu ki lamgene free medical camp bamze wangdarabak paike hazi kreuzminge India mago dei pepe kan chibmai Independence Day mai design Holy Spirit Hospital lamgene free medical camp bamze nalang ba gudlei zaka chudlei chpo zigene chaugume mihang imag zak charangkang anigumze ngama hange pedau opportunity ibedlei tingcho anchet kreuziket gene hegi anchet knaria ka changbe bamgulei zasale chpo zigene mi hange siazba ma wangze mi pomge kanrabe ndai kau kanrame ka chebeze nta ne checkup ze te dodile ze ka chedile za nang pomge kanrabe pigailu ze nang hange rehe te ra hange pak zebes du nta ne pegulei zasale Zaina North East State Assam Timsukia District Dumduma kachebe bamgen znai kapai ke hzi skui sumai ge pemi na poina lesina me mina hangke je kababe kan tobe electricity ne nrop chani dele je kachele zaina tige chaidi be poina je school lesiki telu loilu je kilam hled wangka gadai blo gari impui ki ge tez bamje kababe kan tobe electric wire priya psoge ngai ke gaidele zai chije pate imbiara hange teuze electric wire kababe kan tobria degap kaidige bchu nrop chani dele je kachedele zai Timsukia district dumduma ge ai hna poina mina hangke je kababe kan tobe electric current ne nrop chani blamgene All Assam Tea Student Association AATSE mene penilung mak basamje Assam State Electricity Board ASEB meje pau changai dele je kachele Zaina North East State Nagaland Kohima ge naikum tingkum kumchama jang kaije kchum kri keugene kapai keuria kachang mege namai keuria kachang mege teuze khamne bemro nimpe changba pimi crawl squeeze lak hadai je mingye mira be
nimpe changdele jaka chudle za senior officer ne sa ja chige te za khamne be mro nimpe begu kes nkai je ka chumgene mina hang him re zeming emsdu nimle zenjnai ka paike hzi skui summai ge sale za ne chige te za khamne be mro nimpe broge narcotic substance ka chube pi hidyak changsna je hai sna je rak sna je ka chum zai pi mi je krol te sa je lak re je surya gule je ka chule yaba tablet pchipom changkreu zai na pi mi krol ke je lak naria gule je ka chule zai na te je khamne be mro opium ka chube pi hidyak skui zai pi mi lak mingye je changhadai zai na cough syrup ka chube pi mi lak mandai je changkai je mandai ya gumbe nim pe dele je ka chudle Zaine Manipur ge hazat kana kage kaklebe kakabogbe peblam gene state ge bam dolak je chuna Nagaland ge pakpeka je anse ko je bame kuki me te dolak me hange NSCN manai GPRN armenans naik paike zi skui sumai ge kate ku sak zaine mro cham cham be nga gai dele je ka chele zai Manipur ge ne te dolak je tribal kuki hazat me chuna Nagaland ge pakpa je anse ko me hange NSCN IM zaine GPRN armene kate ku sak mro cham cham be nga gai be je kuki Baptist Association Nagaland ga pe changai dele jaka chudle za NSCN mana GPRN armena kuki me chuna Manipur ge nete dolak za Nagaland ge pakpa za anse ko ma hange kate ku sak za ne relief muro ka cham cham be nga gai be za klak hai chumria me hange le jaka chudle Zane Manipur ge hazet kana kage kaklebe kakbok ba peblam gene kokta ward number 8 ge Assam Rifles pai me bam je Manipur State Police mene FIR kai beja zane case kai beja luto ni bechang ge chuna Border Security Force BSF mene bamdai zela le je kachedele zane kokta ward number 8 ge Muslim hazet me mina chang kedria mela muile je kachedele za Assam Rifles pai me je ai kokta ward number 8 ge luto berun magze Manipur State Police Commando spy maramezdu luto kamni dele zai chuna BSF Border Security Force merunne pnuitang ni te zelale jakachedele Zaine Manipur ge hazet kana kage kaklebe kakbogbe peblam gene Indigenous Tribal Leader Forum ITLF gu representative delegation menens naik paike hazi squeeze sumai ge Indiaram gu Union Home Minister Amit Shah ja New Delhi gene ngau hadaw jang ngom pawai dele jaka chedele zan ITLF representative spokesperson ginza voljong ne sa ja I Indiaram gu Union Home Minister banai ITLF makage Manipur state ge hazet kana kage kaklebe kakbok be peblam ge sam heki kyu gai be samje mati magje hai manaso ge liagule jaka chedele za chirun magje Home Minister ne leja bugu statement ge salyagu leja ka chedle za ITLF delegation mena Union Home Minister Amit Shah ja ngau hadaw gaibrun magza Intelligence Bureau IB Director Tapan Dekazdu tetibe damai hegige ngau ka hadaw de leja ka chole Manipur ge hazet kana kage kaklebe kakbok be pe belam gene ai gene na mai ka paike hezi kreuting kum chana jang kaiji chum ba mai hegi gede re insa pau baza loi gai dele pigai zain kingai ni milei ne je to dele